Abantu 9 ejo ku cyumweru biciwe mu gitero cy'ubwiyahuzi umutwe wa Al-Shabaab wagabye kuri hoteli iri mu mujyi wa Kismayo muri Somalia. Ubuyobozi bwavuze ko inzego z'umutekano zahise zitabara zikarokora ubuzima bwa bamwe zikica n'abagizi ba nabi. Muri Kenya, umunyamakuru uzwi cyane Alishad Sharif ukomoka muri Pakistan yapfuye arashwe ubwo yari mu modoka akanyura kuri bariyeri akaraswaho urufaya na polisi yashakishaga imodoka yibwe. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo ejo ku cyumweru yavuze ko igihugu kigiye gukaza uburyo bwo kurwanya ruswa, yemera inama zatanzwe n'ikigo cyakoze amaperereza ku kunyereza umutungo wa leta n'uwamubanjirije Jacob Zuma. Ejo ku cyumweru muri Tanzania, abaturage n'abakozi bashinzwe kuzimya inkongi z'umuriro biriwe bazimya wadukiriye umusozi wa Kilimanjaro, aho kugeza ubu hataramenyekana icyawuteye. Turangirize muri Benin, ahari guhangwa utuzi mu gutunganya ipamba no kuzahura imibereho y'igihugu hashakishwa uko bajya baryohereza ku masoko yo mu bindi bihugu bya Afurika, Aziya, Uburayi na Amerika.